Tangku Baptist Church Chagon Infal Wi Pa Shalom Kamyening Soda Yishu Christo Ming Singda Salam Salu Shitale Na Achina Kare Sasaka Kala TBC Chagon Li Mishun Ngayaka Ishu channel li follow Samilu Kala Azingni Mika high page pingla follow Samilu Itumna Uglung Samantha Huida Achuwi Changapa Narum Nushitsa Psychorally Sokaming Sarna Remikapta Itumwi Kasa Kava Varejili Ningshila Malamane Awisami Kahai Shanla Mukuimane Kala Ari Mator Itumwi Yagohomana Mongrumber Salala Iwi Kayagashi Ningashi Dalwida Alimidale Hikatha Thermatang Lagahai Sakmatai Lagahai Rewi Vitara Hanput Bum Ili Chikamida Rewi Karinga Dui Shakisa Kavai Adam Kamiji Wivang La Churchwi Kernal Tumwi Sharvabing Kernal National So Nom de la Razan Kai Saiko Really Iwi Rinkapa Shalom Lat Luida Salushitaliko Ara Christmas Mayon Gida and I sure nade it me come only ranganing lagare Hina Christmas Murarang Lagawi Kanawa Sunday Nasahore Jaina Ajizimik Shova Itum Christmas He Katada Itum Mayon Sikla Kajiwi Maramli Majuk Rum Kavai Sase Christmas season he Ada Kranauna Kahang in a Shashaji Christmas season hiva Ava Avabing Wivanga Ada Ringapala Ringpala Kahaya Tamne Kalakashong Yangakava Ngaya Magapia Tam Chotla Kahaya Tamne Dange Kivangla Jila Kumbayuda Naungra Bing Wivang Ngavai Kavai Sari Gater Ngavai Kavai Ngaran Kami Kala Layman Karun Atam Sada Ngayama Bila Nchot Lakahai Atam Lang Saye the Kranobina Hida Hange Nanigajang Paningung Lake Avu Avabingna Christmas Vivang the Kram Vada Dress Long Kami Honjing Jing Kangarai Vishinaye Ka Aring Tor Dam Taranva Mataila Kaina Itumwi Pasawi Shong Maningla Mangla Wi Shong Katadang Ranshikla Jibahi Shakisa Kangaine Aring Tor Ina Mutu Kangai Topic na Preparing our hearts for the King. Preparing our hearts for the King. Yeah. Ungnau jili sampang kawai itum uglungaina kangaran kasa kaji hili. Rin naga matu ngai isya zervana Luke chapter 1 verses 69 and 17. Machingri aina pasok mere kala inala Matthew chapter 3 verses 2 and 3. Kani hili paisin salaga mature. Christmas Eve Vareshinau bing wivang ringpam matai kaila gahai Panit akane Kala Christmas Eve Vareshinau mang majila Vareshima kning bingla Zang da mayon ngarum sere Ka Itum Vareshi bingwi Christmas kamayon aina Ma Vareshi bingwi Christmas kamayon hi Natay pulungra Kivangla jika itumba Jishu Christian na rapramida Itum li hui kui kawai Kara jiwivang Itum jiwiringapa Amhasada itum Kamayon ne Ka Ma Vareshi bingwa Tada
พนิดอัคเนเดขมยอนกษานีใจน่ะเวรชินเอาก็เลยมาเวรชิบิงวิพนิดขมยอนฮีอิทุมเงเตยพลุงระอารักคริสต์มาสเนอะเงนายชุนอูเดอิทุมวิช่วงฟุกเขาเรชิมดิโกเรชันเป็นชื่อเป็นไทยเดสร้างรกให้เรยังไงล่ะเกอิทุมวิเชิร์ชก็ยังอลุงยุดบิงนะเงลังยาขจิกัดแล้วก็มาท้าเสกไอ้นะสามีให้เรถึงพานายอิทุมที่ถ้าเดดิโกเรชันละมาท้าคืออุกลุงละนิ่งละมาทานไม่ถึงพาไม่คือไบเบิลลีขยังทารานอิทุมนะอาเยอร์วีสามาท้าก็ให้ prepare ซะก็ให้จิมังไงนะมาไว้มันเองไม่อิทุมชิมละสามาท้าเส decoration ละซาเสอิทุมกษันกจอนละก็เธอโลเสคือใจนะมาตั้งให้ละอิทุมวีอุกลุงก็ถ้าได้ prepare ซะชิโด Luke chapter 1 we account jili kapa cham tharan kazing round na Zechariah li khrajan rakasawi khrajan kapa samphangai Old Testament na New Testament we angjai jili Singum nada approximately 400 Singum shamati shiga hi kep layang Maran hada Malachi longje atumui atamai na jishu raka phara jile Singum shamati shiga hi kep layga haine atam jile atumna silent period dal hoye atam jile hada maran malai samane dangai jiwi atam jili maran malai samane jili tada revelation katha malai lak samane jitada sada atam jimararang lakava maran bing na maran mi laga maran bing wi duili ngana laga oktui sai ka jatam jiliva maran malai tuda khiga phong khami hi malai tuda jatam jiliva synagogue le khorum laga religious leader bing na than laga bangmon bing jibing jina than laga jita da khorum ga sane atam jitaran ngalei ji khayang tharan athumwe spiritually yanga kava tada religious salakai na theye but it was goal yang tada mukuineng haye yanga kava athumi Tukla kaina, shisangla kaina, korum gapam thai, ka atumwi, korum, saikorohi, makuineng haye, kuwangla gaja, atumwi, korum, saikorohi, ayarwi, korum, sakarek, na chungmaye, kajangkat uklungaina, verelim sot kamiba maningla, ka atumwi ngashana kasada garjar akasada logic kamayon ka kajangkhat uglungai na ba mamayon la chithada okthui kasa atam jili verena kazingrau jihora da Zechariah li khrajan rasai kala khrajan raksai nang soda John the Baptist John the John hikmi he rapra khawai khrajan rasai kala jingum ungbai tharan now John ji phrakui John rihikmi we ministry khayang tharan ahi Old Testament li hang maran bingna hang maran kahai Elijah
li chan samsa laga ka bi ka hai itum na sambhange ari Malachi chapter 4 verses 5 and 6 li kapatam tharan Elijah thada pingpang la ka hai maran rare ka chi hi hangping hai rasai chi thada sada John na radak le hi kala John wi ministry hi accident maning lak mane ka singum sha sha ka chung kha vadda lei laga maran ping ai ka sa ji ung ka shung ne John hi khiwi wangai na Elijah thada the chan sam sao kla ja kha Elijah wi adam jilila makapha makhaya na pemti ngai na leisai jili ana malung bingla kai na khangaji ki ga kathring ma leila ngar shape chita ka mai na John na la adam jui judi bingwi akhawa bingli jui atumwi religious leader bing jili atumna sa da khlai jili makhamshung jili khangachi kathring ma leilak la ngarare kalam ngarada atumwi uklung aina kachangkhat mayon khawai atumni hidada varewi pau hashoke Matthew 3 verse 3 li Matthew 3 verse 3 hi Isaiah maran pingai ka sa chiwai na direct quote ka sa ni chiam Isaiah 40 wi verse 3 li hi ka bihai da sai Adam ji tharan kaji katha aunga ungnau na abama khali vara cha kha remekap da atumna khisakla cha kha chongfu bingji samathaye dhange chongfu bingji samathaye kaji katha kathuk kachui khanyam le ka jibingji level sai fill up sai dhange kala shongfu jili kaji katha distabra kha da samtha ka bai ngaran ka bai ka tong ji ngaran ka zag hai laga aunga bingjina city lirano gojik tha abom jili ba ka jang tharan hi da da ngaran ka zag hai laga ba jangai dhange jena John na hiwi kata thang do hi aung bingna wa kha ka thada prepare sa kala chi chiwi chanjam chi shichin laga ithumwi mangla rin lila ithumwi uklung hila ka thada prepare sa kala da chansam sa laga hangda khalai ne chỉ là đó John wi khamataya message na ba khikla ja ka kaji ka tha uklung khangran makasa prepare makasa uklung jili jishu na marazang manai kaji hi khamataya message akasang da akasa da hang khangai ne itumwi uklungji khamong msho mya kha masam tha ha kha ka tha na vre itumwi uklungni rajang miura chiwi wangai na itumwi uklung hi remikap da sam tha khawai jichu krista rarali jaina uklung hi sam tha holu kaji message John na hashok zade
chỉ thà đó ít thùng mùi spiritual celebration hi mararang lakha ít thùng na khi sa rakh la ja kam repentance ít thùng ning khang tei tarka sa ye chimani nga kha ít thùng na mayon da khlei psycho ra sa da khlei psycho ra hi amingwi tada empty rituals nga saure acho hadai thumna sa phlongei da ka sa mayon phlongei da khamayon Christmas nga sa haure jaina ithum ning khang te atam sa phlong re kala ithum wena Jishu Christian na khi ning chang khi timan sa kala cha kha ithum wena response hi ning chang e response ka jitharan thada ithum na Christmas hi ajina mayon ra khre maning mane Christmas hi kai khana mayon da jingum thara makhu thumra hangmati la changai ra ithum na phani thi mayon phlongei da khamayon ba maning la response ka jikha response kala ja kha ithumui uglung aina prepares agazak laga khamayon jikha response ji rena ninga jangne jaina John na katha da awi message ji hawpokla da khayang tharan John na so khamiai na hawpok ne oh that the blessing prosperity celebration aina mahapok mane ka ana ki hangdo repent for the kingdom of heaven is at hand dang deyang ning ateilu kachia kazing ungram nganai shun haira chitha kha ithum kathara tuina hang khai thishu da Christmas si mama yon rang laga ali sam phang khawai ithum ning khang ate atam khuiran ne kaji katha ning khang ate do a change of mind ithum winning bachai phulung ra ithum wi uglung kaji katha apamli ithum winning kaji katha apamli haili do ithum wi uglung ji chishuli mai ngre khung atam sap long re itumna khungwi ya direction li zat le kha direction ji kaji katha direction ai na wa kha ji shuli ngre ra khla kaji direction ji khui la ga itumwi direction ji ngajai plong ra ji tha da itum vreli lat khung atam vreli nganai maida kho khurum atam vreli nganai maida msot khami atam khring atam sap longra chita da sadam John na hangdale chia Christmas si mama yon rang laga remake da khalad dawi more thermatheng hai flu Shimli samatha da khlai prepare sa da khlai kala itum na give na exchange sang rok da give la ming rok da khlai na ongra bing wi bang shan ge chon lo mi da khlai phnit li khi shaira khi mangra kala khi ma mai sara da itum na kachung ga khangran tha da matai la kaina itum wi uklung hila chi thada ngaran ping hai phlung ra itumna kaji katha ges khumi shma itumu shimli razang ra ja kha mkhautot ka hai shim jili marazang jili ka hang ne itum hi khiba kha perfect meaning to the holiness ka thar tharan the ka hang tharan itum perfection jili ka hang meaning mane kha Jamsa the mavreshin of being the Sada clay, Jili Magazang, Vreshin of Salala, Saran Magasa, Chikata Jili, Mazangla, Kavre Wivang Danga Teda, Karing, Vre Wivang the Saran Varan,
cái sa mi wen na khang tei chili ka hang nei John Lee yang a kha kala John wi Christian ka ba tharan a hi simple salak ka hai mi ne cái gì tharan thada anang vai da khlei ana shai da khlei chili ka hang ka sa ne ana itumna chili the verse 3 chili chapter 3 Matthew chapter 3 ji ka pa tharan udhang avai khau kala khuiru hi ka shai le ka ok thui da angai ida da a ijam jam la ka hai simple sala ka hai mini asari khamatha sa ye shaksa ye ka shakza khamatha za ye da mak pi hai lak mane kha a chitha da ijam jam la ka hai sari ngawai shai shaksa la la ana sada khalai awe ot ngro chiliva ka jangkhat faithful sala kaina sai malung ping la kaina ngarare ana religious leaders being hypocrisy sa khaning laga sarek laga thanda khlai chibing jili malung ping la kaina ngarar da sada khlai wada khlai ji mom shungthura ka ji ngarar laga mi pingli jishu ka phra jishu ling ro khui khawai hida da ka sade points ka thumali Christmas hiva time of expectation itumna khi kachi katha expect sarado aka 17 Luke 1 with 17 jili hida da hangai da le ana awavu aina naungra bingwi ning rum sakra kala kahang makhangna bingli mashun thangmai chili latung sakra kala prohowi mi bingli awiwang ran ping hai sang sakra Christmas hiva time of healing here gazat cry atom ne kaji katha gazat do manglawi gazat sa salabai pasawi gazat sa salabai shimkhurwi relationship mamtha makhamathawi gazat sa salabai mili mangyur kathewi hithada ngatate dawi gazat lesare ka Christmas siva time of feeling rai ga khui adam kala restoration restore sa ko khui adam jaina Christmas achui Christmas khamayonai na shimkhur kai gazam dale akha ngamen go khui adam sang sangai shimkhur wi relationship mamtha dale akha shimkhur wi relationship mtha ga sang adam church wi ramnawi ngasot no bingwi relationship mtha ga sang adam rai go khui adam sang sangai family renew sa khui da mashit maida mano maida khring adam sang sangai mi ga jung khana Jishu Christer na khara tharan mangro khui thuwi atumna atumi Messiah expect sai Messiah expect sai ka atumi expectation ji hakna hauda kachungana masam phang khuirer thumana da hange Israel no bingna atumi Messiah hi ka thada expect sakla jakha ji atam jili atum hi Rom shorgarna mungsa hauda aunga akhasada rara ping banglak aina rara kala jiping wena athumli mungda khlai athumli rek da khlai ping wena kan mira
athum na wa ping bang lak aina awunga ka sada rara da phaning ka sane kha Jisu Christian na khra tharan ma ngai ha ngai na ra hawe chainam athum na mokhui sang tuwe ajila ithum na Jisu Christally expect sangwi ka hai tharan ithum ali mang ro khuila Christmas mayon hai bai Jaina itumwi expectation hi saran expect saran ji sase khangwiya expect ji masase ke ji ba hi remind salwi ngai da le kala khanawa point sada itumna ki sarakla jaka inner readiness itumwi uglung ayarwi decoration ayarli sada clay china impress masamani china ale ningamung sakrar mane ka ale khina ningamung sakla jaka itumwi uglung ni jangda clay itumna kathada khangran sali ka jibahi ninga jangne itumli Bethlehem we manger say shim jina itumli ki remind sakla kajitharan humble gasa ijam jamla gahai uglung jili Jisu Christana razangai jili rap raye kajiji tumna thekhuye say shim ji 5-star hotel thada mathalak aina sa gahai say shim maning mane ijam jamla khaye Jitaka maina Seshim jithada itumwi uglungji Ngaran ka zakhaya ka Jisu Christana itumwi uglungni rap rami re Kala Jisu Christana Kachi katha uglungli razang khawai space uglung khamong shomi haida lekha apom chika da lekha chikatha uglung chili ra pharare itumna apom khawai space ma mi haida lekha katha da rapam mura knowing so na khali rapam lu sei rapam lu da nana hangla ka chair chin nana ma chika la nana pamaya ka knowing so no baji chamsa da katha da rapam mura chita ka maina itumui uglung li space ma hai mi la I uglung li ra phara mi lo ta ra ngakaw da lekha ba Kathadara Pramura, Chilikadarang Samura, China itum awiwang space Jihomi say, Chikami say, China Inang Han Kangai Baba, is there room in your heart for my son, the Verenang Han Sasikijia, King Hangarudo, Kalajishu Christina, no iwiwang, no we. Li room mangran haili no uklung li room iwiwang machikami li khle dang han sasi gija itum king han gar khle jiwa kachijawi ngahan ka katung ni le khaine psychorally Christmas ringpham irunu kachi bahaila wish sangai dele Christmas ramleung zangi dakle Kala apam unta day da wagi da klay psychorally la Christmas in paming rock say kala itum kajangkhat uglungli raga phara Christmas ng salak say kaji I dat lui da hangai kaji ne psychorally brain somirno amen